Tong kasang ni bising tui tong kosong lukurok bot lai tongo phungni simino yeshi kongso bai lukusong madin phan phunugui bot di kaplai khlaidi ko kasarkha 16 Mandwi Nagar Pulinpur constituency ni TIPRA Mothani chongja candidate boromgrang Jiten Burma phungni simino Baithang constituency ni Juda bot center ro thangai naikha presiding officer bai malakha borsaka tong kasang ni bising tui no bot rajagei tongo mungsai kebeng bokroi bot ni phan phunugdi chongmari wo bot di ko kasarkha যত দিক দিয়ে সুস্থ চলিত গায়ন থান লুকুর নবন গয়না মুসুঙ্গো তাকলেনি যে চংমারাও কে বেলে ইম্পর্টেন্ট ক্যাম্পেইনিং যে বাংস বাংসা বুঝ দাবো সিনি দিয়ে দাবো পেপার পুলিশ বন ক্যাম্পেইন করে তাকলেনি ইয়াসি কুসা ফান বাই সিনি যে রেশন বতমানি বাকি রনি ফানর প্রয়োগ খাইদি তাই ওয়ান সুক দি সিনি future ni bagi sini next generation ni bagi norni aje yasi kongsen fan bai noro sini buba grano apply khlani ni obong khajo tuni slai fan aisi abon bagai all fan no haino magnang takib di baksa tabu nogo baksa phaya korok mungo hage bornang koinai janjan police station thanginai norni yasi kongsen fan bai sini 30% future no mathanan bagai norok miss taklai di amra notice tabu ke misi tamu motamoti ang returning officer ko salaika awal pore foreman ka bo sawo fongo kisi misa distabung kha and chini o 16 Mandwi Nagar Pulinpur joto jaga no peacefully and joto jaga kono kebung kare kitan oi dong abo tapu jate jeni Irignai naithok irignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi kurungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Youngs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kogdu number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548